folks di'r enw, dwi yn rhan o prosiect EIP Cymru. Mae 7 o'n yma yn Sir Fôn, yn grŵp. Dwi'n penderfynu ymchwilio fewn i sut i leihau defnydd o antibiotics ar fferm. Da ni wedi cychwyn drwy sbio fewn i rasiant y defaid ac test y gwaed y defaid i ni siŵr bod i'w nutrition yn iawn o cychwyn gyntaf. Da ni'n hunan o fa, mae'r chynnes wedi stopio defnyddio yr antibiotics trwy'r geg i wyn i gyd a pethau mynd reit dda. Ni'n pwysleisio dipyn ar yr colostrum, ni'n siŵr bod y wyn yn cael digon ohono fewn 6 awr o'i geni ac yn llnau bob un pin rhwng bob un dafad yn diheintio efo calch ac yn monitro faint o watery mouth a cases o scot da ni'n gael ar fan. Mae cyllid yr EIP yn talu amdan nutritionist Kate Phillips a'r vet Kate Hovers i orchwilio'r prosiect. Mae Kate Hovers wedi bod yn orchwilio'r gwaed yn gwaed ar defaid ar wyn ac analysio'r results, neu siŵr bod pethau'n mynd yn iawn ar y ffarm. Mae cyllid EIP hefyd wedi bod yn talu am y costau lab yr gwaed a'r sample silage. Wedi bod yn help garw i symud y prosiect yn ei mlaen. Dewi Jones ydw i o Goleg Llysfasi ac ydyn ni yma yn dechrau ar brosiect reit gyffroes mewn cydweithrediad a menter y busnes a hefyd caeth consulting. Prosiect EIP Wales ar genomeg gwarthegydio. Ydyn ni'n mynd i ddefnyddio y dechnoleg newydd yma i edrych edrych ni wella y dducheslaeth rhywfaint y gynt na dyn ni wedi bod yn defnyddio y dechnoleg traddodiadol PLI yn ddibynnol ar deulu'r anifail hefyd. O ddefnyddio hanes teulu enghraifft, dyn ni'n amcamgyfrif mae rhyw 35% y ddibynadwy ydy hwnnw. Wrth ddefnyddio genomeg, y ffigwr sy'n cael ei ddefnyddio ydy 70% sydd yn sylweddol fwy. Mae hynny wrth gwrs yn mantes achos mae pethau fel bridio yn bethau eitha araf ar y cyfan a unrhyw beth allwn ni wneud i gyflymu'r broses yna a hefyd cael mwy o hyder yn y wybodaeth yn ei ddefnyddio, mae hynny'n bwysig hefyd. Felly o ddefnyddio y wybodaeth gawn ni o brofi'r anifeiliaid, a'r ffordd maen nhw'n cael eu profi ydy mae yna dag yn cael ei roi mewn yn rhys dy fuwch a mae sampl wedyn o groen yr anifel yn mynd i'r labordy a maen nhw wedyn yn creu y profil DNA sy'n medru'n galluogi ni wedyn edrych ar y prif bethau rydyn ni eisiau wella fewn y dduches, pethau megis pwrs y fuwch, traed y choesau, sydd yn ddau beth allweddol o ran pwy mor hir wneud y fuwch yn ei barau ni, a hefyd wrth gwrs y nodweddion llaeth, cynnwch y llaeth ac ansawdd y llaeth wrth gwrs. Ni wedi bod yn dewis teirw ers chydig o flynyddoedd ar sail y genomeg. Dyn ni rwan yn medru symud i ochr y fenyw a mae reit bwysig i ni ddewis yr anifeiliaid yr reit ofalus. Dyn ni wedi dewis 23 o heffrod yma ar gyfer ei profi. Dyn ni eisiau gweld faint mewn gostio a hefyd wedyn be dyn ni'n gael yn fantes allan ohono fo. A mae'n bwysig i ni weld bod hyn yn gweithio ar y fferm yma, ond hefyd yn rhywbeth yn gweithio ac yn cael ei brofi ar ffermydd eraill yng Nghymru hefyd. Hello, I'm Will John from ADAS and we're here today at the start of the Organic Asparagus EIP. Asparagus is a crop with great potential in Wales. It's very much in demand, it's a great tasting product, it's easy to cook and it's got huge potential at places like this Square Farm in Monmouthshire with its own farm shop. There's very limited industry data on grown asparagus, organic or conventionally, so it was a great opportunity for us to work on these 2 farms, and we're growing 2 acres of organic asparagus at Square Farm and at the neighbouring Treely Farm. A lot of small scale producers may think twice about wanting to grow this crop. We were
delighted to be successful in getting an EIP project together to look at the practicalities of growing organic asparagus on a small scale here in Wales. We're working with a specialist, Chris Creed, and we're going to be benchmarking the crop from its establishment through to harvest 3 years down the line. We'll be hoping to chart successes, failures, and at the end of the project hopefully we'll have a number of outcomes which is going to be of use to both the organic and horticultural sectors. I'm Robert Whittle, second generation farmer. I farm 150 acres here near Monmouth. We farm organically. We have a farm shop selling our own meat, eggs, and grow our own vegetables. And I'm pleased to be here today planting our first crop of asparagus. We're a small scale producer, producing mainly for our farm shop where we grow a variety of vegetables. But I've always been afraid to try growing asparagus, although it sells very well in the farm shop. People like it. I was afraid of it because of the skill in growing it. And this project is about trying to find out what is needed to grow it and work out what works and what doesn't work with it. Then having talked to Will from ADAS, who's the innovation broker on the project, he's put us in touch with Mentor Business, which are supplying funding to help with some of the costs. And Will has put us in touch with experts, Chris Creed, and other scientific experts to get the soil tested, analysed and checked and get the pH right, and I feel more confident now to have a go, and we seem to be making good progress getting this planted on the farm today, and hopefully after that I'll be the asparagus expert.